na me da me call Netherlands o mo deny me visa me me letter na Netherlands ai me call mo embassy ho here na o mo deny me visa me ti ano wa me ba na chese call so ba na ba kwa ba na chese free fee nipa ne frɛ ya say na unu ya wonya na wonfa ne nkɔ abruchire ma me coincidence so dia baby obeka so de ne kɔ abruchire bia so so ne nsa o de ne kɔ orange fuwe na adina me no ka beka kyerɛ say na so ma beka na bi gyina so sa na say say onya abotre nya obi adeti ase me ma ko gyina ho aye visa 1 month asesha me niema me do onkrofo na ahwemanim kra on the letter na ma I say me you are denied o man tire kra reasons kra obviously you don't think you will come back I'm sorry and then you are right some who are no slim more I say me I don't think you will come back and so obi so before when you go abruchire baby o so person wo de ne go abruchire school you kra o so onko na da bi ordinary ato so say obefa na go abruchire am say okay yeah me mu ya bo me retua omo abo eska no ye befa Togo afa border so aso me akọ edu canal ho a ya tonsuo no